Nena kwa jina mea makuwe wasio wako ila ngukweta mbeteke. Oh, shakala baba uzendari maza. Thank you, Holy Spirit of God. La 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 la. Oh, yeah, yeah, yeah. Ajiri Studios, Makueni. Nena na kwa mwai, nena na kwa ningwandete mwai, nena na kwa nena na kwa mwai, nena na kwa ningwandete mwai, nena na kwa. Langu kuita Yesu, nena na kwa ningwendete mwai, nena na kwa nena Yesu, nena na kwa mwai, nena na kwa nena Yesu, ningwendete mwai, nena na kwa nina ungetaku niwe mwene utonyi na vinya na kwita tata zungi ya teine waku nipata naku wimbo nene Yesu, nena na kwa mwia, nena na ngoya kwa mwia, nena na kwa ningwandete ndino ngawile taku ningwandete ila ngukwita mwindo kambidha viwaku nena na bithu kesha mwataina makulewa nena na kwa nena Yesu, nena na kwa Yesu ningwandete mwiyai, nena na kwa kidhaidho kinata kwaku udhaidhendaki ningwandete mwiyai mbithu kisya kidhaidho kinata kwaku udhaidhendaki mbithu kisya mwiyai nina uvoya tata ningukuthaitha nena na kwa mwiyai ela nguthatha Yesu mbithu kisya nena na
watonya kuolewa. Mundu ucio ukosete we ni watonya kuolewa bata wake. Mundu ucio akosete mwana miaka mingi ni watonya muolewa. Mundu ucio ukosete nyumba ibila yasa ni watonya muolewa. Nena na thayo wake mwimukia kishi sietone ya Yesu Kristo. Ucio wete mawawu ibila yasa mukia kishi mwimu bosi. Oh shakata lababoze keteri baboza. Shilalalaboze keteri baboza.